Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. General Secretary jong UDP Mairang Circle uba Tyrus Warjeri ulaong baka jingla wanonra ya ka Eastern West Hills District ka baki samla kila angnut da ki Postnam ka pelaj ya ki na ka jingdo jingkerman uba Tyrus ula keren ikini ka jinglang pun scam ikini kit kam pertama jong UDP Youth Wing Mairang Circle ha ka bala pediang burom ya ki spa angut ki samla ki ba penieso bat ka UDP uba Tyrus loong baka jingwan penisok kisamla syaka UDP kadai namar baki yoi ya ki kam ki barat ba ki bawa met ba lingdo ulala ban le na ka benta ke constituency bat habarok kawe ke jela benta ka pai kamat syaka Mairang constituency bat donru ki baong balada ki pai ba ken penrem yu ba met ba hakini kenti ka jingbi ke lapau perthai kisara jongi mentah ka parti ki kiksar bat ki shirham hadu katni banga kenmau baka ni kadai kasin kabaningkong baka election kabaningkong banyo i ki samla jong ka parti UDP jongi kia trai sitom baka ni ka pni ya ke jingkerman jong ka parti hakin election arjana prolai ki perlo be kanu ngidap da ke jingkerman ke bakrau hadirin banak liang jong circle ngilayo ban ai jimut ya kisamla bakin sedang ban pinki embiang ya kay yurwing bat kalalong kumne kumakalong menta ki perlok bei ka parti UDP kadon menta hakal lenti ban sunsyar ban bat yolakam jong ka jing sunsyar hak state hi barok kawai ka parti UDP kelen saudong jong kari kasi jantia wat carilum garoro kia fight bah pitip balai kalong punta kabas ngau tenat kalong bakane ka parti jongi menta ka kiu baka yang rasong bah kalong namar nado bangi yo yau leader jong ka parti hadin ke jing klatno jong doktor don kepaloi keladai ke bentang yau MLA jongi badeng ban shimti kumu presiden barang badu jong ka parti hadin ke jing shimti jongi kum presiden barang ba ka parti UDP ka ki ka shit kelen saudong jong keri kasi jantia bat ke state hi barok away bat na barok kelen saudong jong keri kasi jantia ki paikmat mata sika Mairang konstitusi ke jongi udon uway perlok nasyabar jong konstitusi jongi uang balada ka Mairang konstitusi kan bakla menta ban penram ya badang medba ka jingbi lapau perthai ngaong itu perlok ham Mairang hi kan nemjia lanu ro kebekum keta kinong Mairang jongi Kimday shit babi. Kano ngasno kwen susu banya don ringkat mentah dagba penskam ya kajing trai sitom bat kajing don jompi kisama. Pilong kisama. Kiba shirham kisamla kiba star kisamla kiba yo ijingan. Udangong presiden jong kayuwing mentah. Tang lasukal kulit melumala. Ndala beliau exact mah lasukal kulit malumala tangki samla kibawan penyeso syaka parti UDP apa jong ka konstitusi brokoi ladap kubar yak to kejing tam jong babas ka makani election ambisi ladap kata kalong ndai ba kain tang yak batam na Mairang kajing tam ka babun kadai nakini ki area ki bahap syama phat nasan konstitusi ki perlok be balai ngiklan balai ngikiu balai ngisirham kat haman bangilek haman laki unit
haman lagi zun ki bapak jong konstitusi ngai ka wei ka long POE bat ngiyoi ya ki kam ki ba krau ki kam ki ba ratba ki ba une UMLA jongi ulale ngatai ka dei kata ko beningkong nganut ban ong ye phi menta ki perlok baik UMLA jongi menta ula setting bat ula bo lupa ka jin penkhe ka jong u kalong bakal wei jong ki samla jong ka mairang konstitusi baka Eastern West Khasi District jongi kalong kabak pernai bakal don ke jingkreman yang ngai POE kata ladangin Jerry ki development ki bau MLA jongi ulale kan shimya kopor kawai na ki mat ki ba kongsan ki ba baro ngilai kmilati daki pau snam bat kane ka dai kawai na ki benta ki ba ki samla ki shania haka ban yo ia kalawai ka ba pernai ban yo ia ka jingkerman kata kadai ka district ma ngagai baling ba jong kane ka jingwan ra ka jong UMLA jongi ya ka district ka batumai ha kane ka konstitusi bat ha kane ka civil subdivision ka jongi ki samla ki lalai na ka jingru jingkerman ki samla ki jongi ki yo ya ka jingkerman bat dai kane ka benta ka ba penlongi ki samla jongi ban snow tenat ban yo mensim ban ki ban ksar ban trai sitam basai sisir yen ai ke jingjob kebudan buram ya UMLA jongi hakan election arjar arpulai bat anda UMLA jongi unyo banra yo so ajong ke jingjob bat lei lada ka parti DP jongi kan yo bun ki number kamairan konstitusi kan pau haka state bat hakari beroi kamnya bangin yo nong mikmat uba baro ki pai ba junta umet ba si umet ba ha hatu ngem sorong na kalian jong kisama jong konstitusi ban yo UMLA jongi uba pau haklen saudong jong kari kasi jaitia hakestiat baro kawai bat sabar jong karu balai kalau kupta nama ni ki nong mairang ngim sim legit ngim sim lesai ya ki breu ki ban penjak buram ialah ka jong konstitusi bat ni donbok bani yo UMLA jongi nado ka basdang nado usnam arjal pra haba wan sekane ka jelisan pertai ban syem ban kit ya kini kelengkor ka bakia udah bo ya kini kikintin nganem penleranya kinong kersan jonga bat nganem penleranya kinong mayang ngau tenat kalong entang baka syukut haita ibenta ba onnem penleranya rei ula ai sendon ya ka buram bakat syabalai lada keli kibreu pidai nai mitar syong dei namairang kyong te kijong ba mat ba mo Senang sorong tar syong namairang kila penlai jingmut bayo ba mat ba bat kini kinang yalam niam kibadan buram kiriu dan buram hasaudong jangkar rikasi jantia bat kestit kejungi barawai metakio ngitrang ya kejengkela ngikwa ya kejengkela ngikwa ya kechin bat bangidon ke jengkirman bau ni senam arjar arpulai ne unong yalam jungi ne UMLA jungi unong yalam hapo jong kestit i barakoi hi parlak bai nemar kata yanang ne sikma nin trai sitam ngin ba penglupor ban ya kedau peti ya kiwei mo nomar ke baktau kedau peti ya kiwei kalong ka basniu kam jubha kam jusmu tenat henrai ngin kam snow tenat ban yang halaka jong kanong rem ban pen i ya ki parasamla ban pen i ya ki long kmi kelong pang ka akor ka buram ka babha ka jing snoret ka jing long noyam kinma kam jusdang na jerong ka jing nong yalam kesedang na po bat suki kanang kiu UMLA jongi
Haba upoi haduk kane ke kerdan, haduk kane ke bentang. Usdang nai bentai ibarit Bat daka jinglong jongu. Daka mensim ka jongu, ka jinglong sinrang ka jongu, ka jinglong ramba ka jongu, bat ka jing trashitom. Ka jongu ameli jongi. Ka penlong. Baki bubun. Kin idei, kin ibit, kin syania ban tenrongi kedik kamu krau. Bat tiap upoi haka kerdan ka majrone. Kat ne piadon tangki samla. Like saman laki senong. Saman laki unit kijopi. Tresitom bat nangay tresitom. Ngam jupa yos ngau meno bat nakanu kanu ka report banong baka jing yale mentaka mlong ka bacua. Ha? Kamu kasub ha. Tihenrai watla ngidon hak bakum kata kakap ngenaya tresitom ngenaya ki eksar bat ngenaya trai mat mesim ban wanra ya ke jinjok ke buram habang wanra ya ke jinjok ke buram kamut ba ngintam tang hindia ngintam pun ke kaperkat amairang konstitusi jungi beta lada tam hindia kat lo nuru ngindai syu banduna ya kasausan saja ba dakaba nila ban pentam pun ya ki bot hau muslim arjara hulai yo emily jungi ke state ibaro ko wai atong metik ha lapai kemat be show amali jungi kamat kiyo I bana ka konsulsi hadu kat ni ki ai ka jinshan ya teli telang kala dayu bau nyo banlong ulidar hapok state hi ba kuai